Uniondole majivuno, komesha kiburi, utawale akili zangu, wananiongoze, uifundishe roho yangu, habari za mbingu, sikilizani kizazi changu, Bwana anaishi, sikilizani kizazi changu, asifiwe. Elishadai bakoza akantu keza ntubu umuhango data we ngo aragenda muwe akingura amadirisha y'inzu ye ngo arafukama ashima Imana ngo kandi ngo yahoraga bikora. Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 11. Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 11. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashizweho ukuboko agiwe kandi amadirisha y'inzu ye yarakinguye yerekeye Yerusalemu, akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira kuko yari asanzwe abigenza. Nakuvuga akajya apfukama 3 mu munsi, kandi natangaye tigeze asengera icyifuzo ngo agiye kuja mu rwobo rw'intare, ngo agashima Imana kuko yari asanzwe abigenza. Amen. Luka gitabo ca Luka igice cya 2 umurongo wa 36. Hariho n'umuhanuzikazi witwa Ana mwene Fanueli wo mu muryango wa yari umukecuru wa kera, amaze gushingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7. Noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aranya Imana, yiyiriza ubusa, asenga Imana asenga ku manywa na nijoro. Amen. Minota bampaye ndayubahiriza kandi ijambo nateguye ryo nira, ariko musabwa be nkucuranga bankucuranga sha irukankesha. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo, ai tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo, ai tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Hallelujah. Bwana sifiwe. Turatarana atukuzwe. Hallelujah. Yongereranga Yoshua ngola mu rugamba, yongereranga Yoshua ngola mu rugamba, yongereranga Yoshua ngola mu rugamba, yongereranga Yoshua ngola mu rugamba. Hallelujah. Asifiwe. Dome la sable de Elisa la toli clarida. Ole Simbasile.
Alors, niba ngucuranga sha faut ça pas. minota nk'itatu. Alléluia. Ya tanto eno elobiras. Zeberiza la oloma. Asifiwe. Ahimidiwe Yesu. Ndavuga ijambo rivuga ngo tahuragera udashobora gukenera isengesho. Tahuragera udashobora gukenera isengesho. Asifiwe. Reka nongeremo nakandi. Nta naho uzagera utazakenera isengesho. Tahuragera udashobora gukenera isengesho. Nta naho uzagera utazakenera isengesho. Asifiwe. Asifiwe Mokozi. Haleluya. Ndaza kuvuga amahame nk'atanu gusa yo gusenga. Nimara mvuga ibintu bitanu bizaba ku muntu udasenga nitumara turangiza. Ndaza gusigaza nk'indi minota nk'itatu dusubire tugurukira Imana. Haleluya! Danieli yari ari kumwe n'abagenzi be batatu. Bahitamo ibintu bibiri. Baravuga ngo tugambirire kutiyanduza hanyuma dusenge. Bagitangira kosi bwa mbere ngo bamenye neza ko ibyo kurya babazanira ngo binyura kubigirwa mana by'umwami. Baragambirira mu mutima. Baravuga ngo ntituziyandurisha ibi biryo. Turemera turya ibishimbo n'amazi. Ariko ibishimbo we ni igitangaza n'amazi. Nuwageze ubagaburira ngo abyumve aravuga ngo ntibishoboka muranicisha ntaworya ibishimbo n'amazi ngo agire ibiro. Baramubwira ngo tugerageze iminsi 10. Nusanga twananutse nta kundi turemera nyine uko Imana nta kutaza bizaba yemeye ngo tubirye. Ariko niba itaremera ko tubirye hari uko ibigenza. Barasenga. Genda usenge wongera usenge. Tandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza zatanga ingabo nyinshi zipfe kubwawe.
genda usenge wongera usenge tandukanye gusenga kwawe mana we kuko ariho nzagukiriza satani nabonye ishize ibitego bwawe. haleluya Haleluya. mu masengesho basenze nza ntekereza ko iri ritabuzemo babwiye Imana ngo mana we zamura ibiro dutereho inyama tubyibuhishe nawe uratekereza mu minsi 10 ntiwopfa kubyibuha gusa mu minsi 10 urya ibishimba n'amazi ngo baje kubashira ku biro n'abagenzi babo bariko barya ibiryo by'ibwami ngo basanga ibiro byabo biri hejuru ndetse ngo basanga niba bameze neza kurenza uko bari bameze. Asifiwe. Arabemera arabwira ngo ibyo bishimba ndabibemereye n'amazi. Icyakabiri bakoze muvuge ngo amina, ubuzima bwabo bwose bwari ubw'amasengesho. Ari igihe bari muri iyo kosi, ari n'igihe bahawe imirimo ibwami, bahoraga bari mu buzima bwo gusenga. Twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Daniel ngo amaze kumenya neza ko urwandiko rwashizweho umukono rwo kumuta mu rwobo rw'intare, ngo aratahiwe mu rugo, ngo akingura amadirisha y'inzu ye, ngo kandi amadirisha y'inzu ye yari yerekeye i Yerusalemu. Aho hari ubuhanuzi buvuga ngo Salomo yari igihe yujuje inzu y'Imana yaravuze ngo umuntu wese uzerekera kuri iyi nzu akagira icyo abwira Imana, ngo niyo azaba ari mu mahanga, niyo azaba ari kure, ngo Imana ya Israheli izamwumva. Kubera ko Daniel na bagenzi be bari barazanywe ubunyage i Babuloni, asigarana ibanga ryo kuzaza akingura amadirisha y'inzu ye akayerekeza i Yerusalemu. Asifiwe. Asifiwe. Uniondole majivuno, komesha kiburi, utawale akili zangu, wo Bwana niongoze, uifundishe roho yangu habari za mbingu. sikilizani Kizazi changu Bwana anaishi, sikilizani kizazi changu Mungu anaishi. uniondole Majivuno, komesha kiburi, utawale akili zangu Bwana niongoze, uifundishe roho yangu habari za mbingu. changu wanaishi. Asifiwe. Elishadai bakoze akantu keza ntubu muhango data we ngo aragenda muwe akingura amadirisha y'inzu ye, ngo arafukama ashima Imana, ngo kandi ngo yahoraga bikora gatatu mu munsi. Icyantangaje Daniel ntigeze agira ubwoba bw'uko agiye gutabwa mu rwobo rw'intare. Aba yaravuze ati Mana undengere muri rwobo rw'intare, ariko yaravuze ngo Mana ndagushimiye, Mana nguhaye icubahiro ko wemeye ko urwandiko rushirwaho umukono, kandi ndabizi ko ndengana, wewe urandenganura. Wewe ntumeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma, kandi ntukora nk'abantu wicuza ibyo wavuze, ukomeze isezerano ngeze ibihe byose. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nk'abantu. Amasengesho agira amahame atanu. Ihame rya mbere ryo gusenga ni umugambi wagize mu nyumva. Asifiwe. Atukuzwe. Hallelujah. Ni umugambi wagize kuja gusenga. Icya kabiri ni igihe wateguye cyo kuja gusenga. Icya gatatu muvuge ngo amin, ni uburyo wateguye ya masengesho ugiye gusenga. Kandi ubwo buryo buba mu buryo bubiri. Hari ugutekereza ngo ndiyiriza cyangwa ndamara iminsi 3 cyangwa 4 cyangwa 1 cyumweru ndi imbere y'Imana, kandi muri bwa buryo bwa kabiri ndaza kumenya ese igihe nzajya ndimo gusenga ndafata ihe position, ndafukama, ndaryama hasi, nderekera ivure. Timuzi ibyo Ezekiya yakoze. Asifiwe. Ezekiya ngo nawe amaze kumva amakuru yuko agiye gupfa, Yesaya yamubwiye ngo uratanga birarangiye urapfuye, ngo arazamuka aja mu cyumba cyo ngo yerekera ivure.
yerekera ku gikuta ngo abwire Imana ngo Mana wibuke ko nagaza ngendera imbere yawe nicishije bugufi kandi kirano. Wibuke ko ari jewe wakuye ibigirwamana muri Israeli. Wibuke ko ari jewe wagiye nkura ibigirwamana kutununga. Wibuke Mana, wibuke ngo Imana yamibwira Yesaya atarahuruka mu mujyi, atararenga mu mujyi, ngo iramubwira ngo isagaruka garuka ugendeye kubwira Hezekiya numvise gusenga kwe kandi muhaye indi myaka 15. Asifiwe. Muvuge ngo amina. Pastor David ni inshuti yanjye kandi wazayandika. Murebe mwese ntawe ufite agakarine, ntawe ufite ikaye, nta n'uhawandika muri telefone ye. Ko muragira se ibi mpanigisha nje nabitangiye amafaranga. Iyi ni theology yose ngiye kubamenera hano. None mwe ntimwandika. Muvuge ngo amina. Ihame rya gatatu nukwitoza gusenga amasengesho ya buri gihe. Ahoraho. Amasengesho adacika. Amasengesho atazagabanuka. Amasengesho y'isaha yawe atazashira. Je ngira isaha yanje zasengaho. Asifiwe. Kandi yo nigeze munzambwira Imana ngo Mana ngwino ya saha yanje nawe yageze. Ngwino dutarame. Ngwino tuvugana amakuru, tubwirana amakuru. Asifiwe. Ihame rya kane muvuge ngo amina. Mwongere amina. Nugufata ibihe byo gusenga uhereye ku muryango wawe, ubwoko bwawe, igihugu cyawe, ndetse ugasengera n'amahanga. Ntukaba engra. Hari abantu bamwe bagira amasengesho ya engra. Engra ndabivuga gute mu Kinyarwanda we? Abantu bikunda, abantu bakora ibintu nkaho adafite ubwenge. Ni gute uzera kuwa mbere ukisengera ukageza ku cyumweru ugafatira ukwezi ugafatira kwa kabiri utaratekereza n'umuturanye utaratekereza na bene wanyu utaratekereza n'igihugu cyawe warangiza ukavuga ngo kurasenga ijuru zari guhizera. Asifiwe. Ihame rya gatanu muvuga ngo amina. Nukwitoza guhora utera intambwe mu masengesho, ugahora ukora andi masengesho atandukanye nayo wakoze. Ntugakora amasengesho ameze nko gusoma ishapuri. Ntugakora amasengesho ameze nkayo gusoma ishapuri. Urabizi iyo ugiye gusenga uryama uvuga amagambo abiri ukabura aryama. Wajya kubyuka Mana urakoze ngiye mu kazi umfasha. Bakuzanira ibiryo ku meza, Mana turagushimiye kuri ibi biryo ubihe umugisha, amen. Kurasoma ishapuri. Ayo nta masengesho usanzwe ukora. Ayo nta masengesho usanzwe uzi wamenyereye ya yandi nyine atobura. Ariko hindura. Asifiwe. Ibihe nsenga Uwiteka bintagura umparara ngo nigira odatari mugani jokenye byose mubihe by'umubabaro bipumuriza mutima zindubukana umwanzi Asifiwe. Haleluya. Nigute uzuhindura amasengesho. Ko uzuguma gusenga amasengesho amwe. Na Pawulo yarabivuze muri zirantwaro zirindwi zo mu yandikiye aba Efeso. Aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kandi ngo mushimira musabira nabera bose ndetse ngo nabatwara mubingingira. Ni uzusenga gute? Ugomba gusenga amasengesho muvuge ngo amina. Satani ntayamenyere. Yandi ya mu gitondo kera yayafashe. Ayo kubiryo kera yayafashe. Aya nijoro ugiye kuryama yayafashe. Ariko hari igihe ugomba gukora amasengesho Satani akayobe uko byagenze. Asifiwe. Akibaza ngo se nono yasenze gute? Byagenze gute? Ko namubuze muri kituwo cy'amasengesho. Yabigenje ate?
wakoze ubundi buryo atamenyereye. Asifiwe. Atukuza. Igihe cyose utazahindura amasengesho wari usanzwe usenga, ya yandi yaramenyerewe, Satani arayazi, yewe n'abantu barayazi. Ba bantu bose bagenda ijoro barayazi, baza amasaha uzusengera mukera barayafashe. Hindura amasengesho. Daniel yarazi ibanga ryo gufukama. Nta muntu wofukama mu isengesho ngo ufukame ku isima cyangwa ku makaro ngo uhunyize, ntibishoboka. Ntiwofukama ngo nurangiza ngo utekereze ngo uzi ko ngo ahandi nako ncuruza ngo nahombye. Nukuva ngo iyo wafashe position yo gufukama, hari uburyo ibitekerezo byawe bikubwira ko uciye bugufi imbere y'Imana, kandi wa mubiri waciye bugufi imbere y'Imana, kandi bikagusha no mu cyo Bibiliya ivuga. Byanga bikunda isengesho ryawe riragira imbaraga. Kandi ntugafukame ubuno bakizama mwese cyo batsinda ngo dufukame nk'isaha imwe, tube nk'abafukama isaha imwe dusenge, bamwe bosoka. Ariko umuntu wabyitoje muvuge ngo amina. Niba hari ikintu kizana connection y'ijuru ikaza sembi maze no gufukama. L'homme tari de zalako esmeni assemblée des alava lili de doria ancroelo kinami zamblée des alaparier esoelo atina ampenie potina zoala girie. Uzufukama muvuge ngo amina, ukumva ijuru ryamanutse. Tuzumenya ko amava hakurya, tuzumenya uko byagenze, ijuru rikaza rikamanuka. Uzobe nkupima byibuze ufukame nk'iminota nka 30 cyangwa isaha. Abandi bazafukama amasaha 3. Nababwira amasaha ngeze ho mfukama, bavuga ngo ndakabisha. Ariko iyo mfukamye mpasenga umwanya muto n'isaha, nkabona kumva ko nari ndibutse. None nkongeragaho n'indi minota yo kunezerwa niyo gusabana n'Imana. Yaba nkitibura nk'akantu gasura ngakura nk'indi minota 30. Asifiwe. Position yo gusenga ugomba kuba uyizi. Ngiye kuvuga ibintu 5 bizabiba ku muntu udasenga. Ariko twasomye ngo mu muryango wa Ashera hariho umudamu witwa Anna mwene Fanuel, ngo yari umuhanuzi kasi. Ndaza gusengera abahanuzi kasi. Abahanuzi b'abagabo turabagira benshi, ariko abahanuzi b'abagore si benshi. Ngiye kubasengera. No muri Bibiliya ni bakeyi. Muri Bibiliya abahanuzi kazi ni bake. Hariho Miriam, hariho Debora, hariho Uhudi, hariho Wadaloni, hariho umugore wa Yesaya n'uyu Ana n'abakobwa 4 ba Filipo. Bibiliya yose mwumva abahanuzi 7 gusa bavugwa bagize n'icyo bakora. Hari umugore umwe nashimye. Asifiwe. Hulida yakoze igitangaza igihe cy'umwami Yosiya, ngo bagira ikibazo cy'Abasiriya, babona ko babazengurutse, ngo bashakisha umuhanuzi w'umugabo baramubura, ngo baja kuri uwo mugore, ngo wa mugore arababwira ngo mugende mwumve icyo Imana ivuze. Imana iravuze ngo aha i Yerusalemu hazagotwa kandi mwese muzajya ubunyage. Ariko ngo kubera ko Yosiya yari umuntu witondeye Imana, waciye bugufi, wakiranutse, wakoreye Imana neza, aramubwira ngo Yosiya we uzapfa neza, uzasaza usange basogokuruza, mbone kuzana ibyago ku bandi bantu bazaba barasigaye. Iyo wasenze neza duha Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo wasenze neza hari ibyago Imana izi gutambutsa abandi bakabigwamo. Ndaza gusengera abahanuzi kazi. Uyu muhanuzi kazi ngo arashaka nk'abandi bagore, amarana n'umugabo w'imyaka 7. Bibiliya ntigitubwira niba yarabyaye cyangwa niba atarabyaye. Icyo tuzi nuko bamaranye imyaka 7. Umugabo barafa. Wa mudamu ngo amara imyaka 84 ahora mu rusengero asenga Imana, yiyiriza ubusa.
kwiyiriza sinzi ko abantu bakibikora. Ese muraciyiriza? Yesu yabwiye abigishwa be bamuzaniye umwana ngo wari ufite dayimoni, ngo uwo mugabo nyiri umwana aramubwira ati kandi umenya amakuru ko abigishwa bawe bamunaniwe, basenze birananirana, none ga nawe witegure ko icyo kibazo cyabayeho. Ngo arabahindukirana abigishwa be, ngo arababwira ngo ariko mwabagira kwizera gukema, nzagendana namwe ngeze ryari? Ngo arangize ngo acaha dayimoni wari umurimo, ngo aramutigisa amukubita hasi ngo asa n'uhereye. Asa aramubwira ngo tuza dayimoni ivemo. Dayimoni ngo asohoke, ngo baragenda ku ruhande. Zantekeza ko ari Petero wamubajije, ngo aramubaza ngo ese wewe ubigenje gute ko twebwe twagerageje bikanga? Aramubwira ngo bene uyu mudayimoni ntaza kugwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Hari ibintu bimwe utazabona utazageraho nudasenga wiyirisha ubusa. Abantu bazakenera ngo tubabwire ubutumwa bw'ikinya. Muzi ubutumwa bw'ikinya? Nukubabwira ngo Imana ibagiriye neza, Imana irabatabaye, Imana irabarengeye, murashubijwe. Urashubijwe warasenze? Warasenze Imana igusubize? Ubwo ni ubutumwa bw'ikinya. Bagasana baguteye ikinya, ariko numara gutaha mu rugo cya kinya kirashira. Utangira ngo ariko cya kintu uko nyine kiraba cyangwa ntikiba, kera washidikanyije. Ariko ubutumwa ngo fata umwanya usenge, kuko nta uragera udashobora gusenga, nta naho uzagera utazakenera isengesho. Asifiwe. Mu bintu bingahe bizabiba ku bantu badasenga? Kamvugeho bitatu gusa, ni bitanu ariko ndavuga bitatu, cyangwa byose mbivuge mu minota isigaye ndaba nabishoshe. Ikintu cya mbere, ubuzima bwawe buba mu kubahatisha, buba muri chance, buba mu kubona gusa ikikubayeho, cyaba ari cyiza cyangwa kibi. Nta na rimwe urafata ibihe byo gusenga Imana ikubwira. Ntimuzi ijambo ry'Imana riza rivuga ngo nta kintu Imana izakora itamenyesheje abagaragu bayo. Izaza ife kubikubwira gusa. Hari indirimbo zimwe muzamurimba nkaba ngo kubazirinde bazumvise. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kuturwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Ntimugire ngo ijuru ryofa kohereza ingabo gusa ngo zize kukurengera. Urinde, urarengerwa urinde. Hari abantu ijuru rizarirengera uko byamera kose, kubera ko baba imbere y'Imana, Imana ikabarengera. Abandi ugataratamba ugapapira waruhu gahenanguka. Kuba mu buzima bwo kubatisha kandi ubwo buzima bwo kubatisha uzuhura n'ibintu bibiri. Hazaba igihe ijuru rigambira rikavuga ngo kubera ko uyu muntu adasenga reka tugire icyo tumukorera. Timuzi Yahabu yakoze amanyanga, arakora amanyanga, ngo arangize ijuru riravuga ngo ninde woshuka Ahabu? Ninde woshuka Ahabu akaje ku rugamba? Ninde woshuka Ahabu? Ngo marayika w'ikinyoma. Naratangaye, muzi ko mu ijuru haba n'amareka b'ibinyoma. Marayika ngo ubitse umwuka w'ikinyoma, ngo yamavuga ngo ndagenda mbesha abahanuzi bose, babeshe babwira Ahabu ko atabara agatabaruka. Abahanuzi bose baraza barahanura, lile tabaraza zomene arangulaliye eyalaka uratabarutse. Hari umwe amubwiye ngo iri cumu urakubita abanzi bawe bose bamare. Ngo arangize Yoshafati aramubwira ngo ariko nta wundi muhanuzi. Aba bahanuzi bose babahuriza ku kintu kimwe, ibi ni ibiki? Aramubwira ati hari undi ariko azampanurira nabi, azahusha ntazafasha neza. Atariko mwofa kumuzana nawe tukare. Ngo umusirikare wagiye kumuzana, ngo aramubwira ngo wibeshe uzoguma guhanura uko
abandi bose bahanuye baravuga ngo umwami aratabara atabaruke. Wibeshe. Wewe umenye ko abandi bose bahawe umurongo umwe, tuhushe urafa kujya kwa umenyereye. Moye la Dallas zonge nariela enfrode za la pariere etatite ngo agere nyine imbere mwami. Urumva ubwoba, abasirikare baramugose n'ahandi barabahanga. Uzi kuvuga ngo hanura abajepe baguhagaze hejuru, n'ababahanuzi bandi bose baraho, bose ngaho hanura lita ledaride. Umwami aratabarutse. Umwami aramubwira ngo ndakurahiza. Ukuntu bivuze mika nukuzuvuga ndakurahiza kangahe kugira ngo mbwire ko tabaye ngatabaruka. Yamamubwira ngo mbonye wifunda ahantu barakurashe kera we byarangiye. Ngo yamabwira Yehoshafati sinakubwiye ni mu muhibi ryo by'agahato ngo umuhanuzi mukuru warurahangwa ngo yamamukubita urushi. Ngo aramubwira ngo ariko mika ibyo bikuye. Ngo aramubwira ngo ntubone urusha nkubise nawe urifunda ahantu wahunga. Leta teta prome l'assemblée des Alafarigues. Kubera ko yarabaye mu buzima bwo kubahatisha ngo yamahindura imyenda. Abwira Yehoshafati atari wo wambara umwambaro w'ubwami, njyewe ndahindura. Kera nagize amakenga, reka mpindure. Ngo yamayikuramo umwambaro w'ubwami yambara uwa gisivili. Yehoshafati nawe yambara umwambaro w'ubwami ngo bashike ku rugamba. Ngo naho nabo babahaye briefing barababwira ngo ntimurasa undi, murebe uwambaye imyambaro y'umwami ari we murasa. Ngo bakurikire Yehoshafati ngo arataka. Ngo aravuga ati muranyirukana ariko sinjewe mwami. Nabo bonyine ngo bamahindukira baravuga ngo nukuri si umwami twibeshe siwe. Ngo igihe bakiya bashakisha umwami ngo umuhungu mwafa kurasa umwami ngo arawuregera arawurasa. Ngo wamugenda unyura mu bandi basirikare urakata uragenda ngo ushikaho ahabari uramwisha. Ngo yamabwira wari umutwaje igare ngo kurura usubiza inyuma mve mu rugamba. Ngo barandashe kandi nabi. Iyo utari umunyamasengesho baza bakurasa kandi nabi. Azama kurasa mu ciciro ugafuga henanguka. Ariko umunyamasengesho Imana kibahira. Haleluya! Bwana sifiwe. Amasengesho aza guproteja kandi amasengesho akakurwanirira. Zomela tambre de salavari guerrier. Insisatita drobena larie. Muvuge ngo amina. Umuntu utazusenga azaberwa n'imikorere y'isi. Umuntu utazusenga ntazamenya iby'isi hayikora, ntazamenya n'iby'ijuru rikora, agapfa guhota gusa. Umuntu utazusenga azayoberwa n'imikorere y'abantu basanzwe, bakamuyobora bakamujyana iyo bashatse, bakamukubita telefone aruguru. Ariko nkunda Elisa. Asifiwe. Elisa kubera ko yari umunyamasengesho, umunsi bamutuma abasirikare b'Abasiriya ngo bagota inzu barayizenguruka. Gehazi utarasenze ngo apfe gusohoka gutya. Ngo yamavuga ngo ngo asubira mu nzara avuga ngo turashize ingabo zatugose. Mwumva umuntu uzusenga, inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kuturwanirira, zoherejwe Imana itakwe. Ngo abwira Gehazi ngo Gehazi we, n'imyaka tumaranye turamenya ko turinzwe n'ijuru. Ngo abwira Imana ngo Mana muhumura amaso arebe ingabo zitugose. Ngo ahumusa amaso ngo abone ingabo z'ijuru zikikije za zindi ziri ku magare yakumuriro. Elisa arasohoka kubera ko tiyoyoberwa n'imikorere y'abantu, tiyoyoberwa n'ibyo abantu bakora. Ngo arabwira ngo se ninde mushaka? Ni Elisa. Ngo naho yagiye gusohoka ngo abwira Imana, Mana ubahumisha imitima, amaso gayo nubahumisha simba shobora, ubahumisha imitima tibamenye ko ari njyewe. Kuri umutima ni uzubona. Ngo yamabwira ngo nimuze nje kubereka iyari.
arabajana bageze ibwami ngo babwire Imana ngo Mana bahumure bareba aho bari basanga neza bari muri Edikota. Umwami aramubwira ngo reka tubice, aramubwira ngo ya mubagaburire barye bahage batahe, Siriya ntizongera kudutera nkiriho. Kintu ca gatanu soza icakane, tuzigera winjira mu isi y'umwuka ikorerwamo imigambi mibi cyangwa imyiza udasenga. Akana ari kugatindaho we, minota yanje irashize we. Tuzigera winjira mu isi y'umwuka udasenga ngo umenye ibikorerwa mu isi y'umwuka ubivuguruza. Tuzigera winjira mu isi y'umwuka ngo umenye icyo ijuru ryakugambiriyeho ugikurure kizi. Lelela tapari de dalomas zoala ngrede zala virgerie antiteta promenavo. Hallelujah! Bwana sifiwe. Danieli wari warinjiye mu isi y'umwuka amenya inzozi umwami yarose atigeze azibwirwa. Agera mu isi y'umwuka amenya ibyakorewe mu isi y'umwuka aza kubibwira umwami. Za ulimwengu wa roho karama hizo nalizipewa katika kufa. Hakuna oga na shaka humo, hayatakuwa manunguniko. Humo na starehe ni heri sana. Hakuna oga na shaka humo, hayatakuwa manunguniko. Humo ni na starehe ni heri sana. Twigeze gusengera umuhungu umwe ngo ningenda haye n'umwene wacu novuga cyane ndendere yo mumenye. Baramufata baramuhamba. Muntu umwe araza nijoro aramufotora ajana igicucu cye aragihamba ngo tumusengere. Imana iratubwira ngo uyu mubona yarahambwe. Uwo munsi twari kumwe na Sharire Pastor Sharire wo ku Gisozi iwanyu, uzamubaza ayo makuru. Imana iratubwira ngo nubwo havuga nubwo hagenda ikimenyetso ntanazi ko yaciye Burundi, tazi ko ari hano mu Rwanda, tazi abamufite, tazi abamusengera. Mwebwe mubanze mukora operation yo kumuzura. Mu isi y'umwuka yarahambwe. Namwe mugomba kubaza Imana ngo se biragenda gute kugira ngo uyu muntu tumuzure. Turahudumiye tetatala songeni ya bandra vormelaki. Imana iratubwira ngo mwandika amandiko muyashushanyeho serikeye, nimumara mwandike mu izina rye, mumuhamagare muvuge ngo ngenda hayo we zuka. Ikibereka kuko azutse arikanga, nikanga mumufate. Hanyuma aratangira ababaze ngo se hano nahageze gute, ko Jacques muzi ababandi ni bande, aha nihe bimeze gute. Mandiko turayachonga neza. Hari bamwe bataza amandiko. Abadukurikiye iriya hakurya mu mahanga amandiko nubarakora. Hallelujah! Bwana sifiwe. Turayachora neza. Sangre des aladres en perie la porie sanglo eloke. Serkeye neza turayichonga ngo tumare twandika mu izina ngenda hayo, ngo tumare turamuhamagara. Ngo tumuhamagara arikanga. Yararyamye asinziriye nta makuru afite, uko ko turerekwa gucyo nta makuru afite. Ngo tumuhamagare gutya yamayikanga, ngo yikanga turamufata. Haravuga ngo ese hani hehe zagenze gute. Asifiwe atukuzwe. Uwo muhungu yari umuhanga biteye ubwoba. Imana yamitubwira ngo imugaruye ubwenge bwe bwose,
agiye kwiga arangize kaminuza azaba umuhanga mu rwego rw'isi. Ubageze iriya mu mirambizo y'isi iriya hirya. Ejo bundi hari undi nasengeye, Imana irambwira ngo hari umuntu waje ngo aramutema mu mutwe, kandi yamutemye saa 7 z'ijoro. Ndamubaza ngo ese nta muntu wagutemye saa 7 z'ijoro? Arambwira ngo yarantemye. Umaze umwaka yaragutemye. Niko bimeze. Uwo muriro wawuhinda mu mutwe uko kugagara no gutitira byagenze gute? No muntu wantemye. Imana irambwira ngo umusengere inshuro 3 saa 7 z'ijoro, utemwe nawe uwo mupanga. Hallelujah! 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 Seyashika bananiwe, Faisal bananiwe, Legacy hano yarahageze barananirwa ngo dukubita ucyazara 3. Yamaba muzima. Yaragize umwaka wose adasinzira. Azasinzira isaha imwe ngo ari wahunga icumba cye. Ndamubwira ngo ijoro urarara mu cyumba cyawe urasinzira, uwo mutwe ntuzongera kuwutaka. Iyo udasenga ntushobora kugera mu isi y'umwuka ngo umenye izakorera mu isi y'umwuka ubivuguruza. Habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia, anayasema yote aliyoyasikia Musa yidizi yupo. Icyanyuma uzubabwaho n'ububi bwose bw'abagome. Abagome bose bakakugabaho ibitero, ukaza wibaza ngo se nje nacumuye iki, nje byagenze gute? Ababi bose barabimenye kutazusenga, bakurundaho ubugome bwabo bwose. Ariko iyo basenze, asifiwe, atukuzwe, byo bihindura. Bango comeke minute 2 hanyuma ntanga umwanya. Mubyinira aho mwicare. Turaza gusengera abahanuzi kazi. Muri iki gisirimba umugore wese w'umuhanuzi yinginga Imana ibyutse impano y'ubuhanuzi. Iva mu nzozi tanke yereko. Imbaraga z'ububasha bwawe no gukora kwawe gukomeye. Zometatita Lombe la bride salas Asimeni ya sangolilo Aberi ya la kor Mwami Yesu turavuguruza ibikorerwa mu isi y'umwuka. Turavuguruza ibikorerwa mu isi y'umwuka. Turavuguruza ibikorerwa mu isi y'umwuka. Turavuguruza
ibikorerwa mu isi y'umwuka turakwingingira turavuguruza turakwingingira ibikorerwa mu isi y'umwuka turakwingingira ozomelariyelo abahanuzikazi anferiyela koria bagirirwe neza dambre de salaga bongererwa amavuta mana abahanuzikazi bose urakoze mana kuri bari muri iri teraniro urakoze kuri n'abandi bari hirya no hino urakoze kuri turabasengeye mwami mu izina ryawe imbaraga zawe zigaragara urakoze ubasha bwawe buboneke urakoze gukora kwawe kudasanzwe kugaragara urakoze mu izina ry'ubutwari bwawe yesu amen amen